je mu by'ukuri kose nkora mbabwira ko je numiwe. Sasa rero umunyemari Elon Musk yashuye ko bagerageje kumwica inshuro ebyiri. Sasa rero ni bande babikoze bamushakaga hiki Elon Musk. Sasa rero umunyemari akaba nyiri urubuga rw'inkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter. Elon Musk yatangaje ko hari abantu bagerageje kumwica mu mezi 8 ashize. Sasa birumvikana Musk ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigarutseho tariki ya 14 Nyakanga 2024 nyuma yuko Donald Trump wigeze kuyobora Amerika we arashwe. Birumvikana kuyobora Amerika nawe arashwe agakomereka ku gutwi ari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri Leta ya Pennsylvania tariki 13 Nyakanga 2024. Sasa Trump wakomeretse mu buryo butunguranye yahise akurwa aho ngaho gitaraganye n'inzego z'umutekano. Sasa ari nyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi Elon Musk yabwiwe n'umwe mu bakoresha urubuga rwa X ko akwiye gukuba gatatu umutekano we kuko abashaka kumwica abashaka kwica Trump nawe bazamugabaho igitero cyangwa se nawe bari kumugera amajanja bashaka kumwivugana. Harika abakire bakomeye ko no bibasiwe cyane mu iminsi. Sasa rero Musk yarakomeje aragira ati ibihe bibiri biri imbere abantu babiri mu bihe bitandukanye bagerageje kunyica mu mezi 8 ashize. Bumvikana bafashwe bitwaje imbunda nyuma y'iminota 20 uvuye ku biro bikuru bya Tesla muri Texas. Sasa rero mu by'ukuri uyu muherwe yakunze kunenga ubutegetsi bwa Biden avuga ko muri Gicurasi 2022 ishyaka riri ku butegetsi ryahindutse iryivangura n'inzangano, bityo sinshobora kongera kubashyigikira, nzatora ishyaka rya Republican cyangwa se ry'Abarepublican. Sasa rero bita Musk yavuze ko akurikije ibyagaragaye mu kiganiro mpaka cyahuje Trump na Biden mu za Kamena 2024 bigaragaza ko nta perezida Amerika ifite. Sasa rero yanenze imikirize y'urubanza Trump yahamijwemo ibyaha 34 n'urukiko rwo muri Manhattan. Avuga ko yabihamijwe kubera impamvu za politike. Sasa ari Elon Musk yatangaje ko hari abantu bagerageje kumwica inshuro ebyiri mu mezi 8 ashize. Sasa rero nabo bakomeje kumubwira ati bakomeje kubwira ati Elon Musk gerageza urinde umutekano wawe kuko ntago wizewe, ari abantu runaka bashaka kukwivugana no ukomeza urangaye uri aho ngaho uri mu mandazi barakwivugana. Ariko mu by'ukuri nanjye ubwo ndumiwe kuko biragaragara ko abantu noneho bakomeye noneho mwasasa mw'iminsi rero nabo bibasiwe cyane n'abicanyi bashobora kubatera isanisa yemwe n'ibizora. Ikaduhora ubutaha.